Direxisti justitiam metodisti iniquitatem propteria unxit te Deus, Deus tuus oleo laetitiae preconsortibus tuis, eructavit cor meum verbum bonum, dico ego opera mea regi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Direxisti justitiam metodisti iniquitatem propteria unxit te Deus, Deus tuus oleo laetitiae preconsortibus tuis. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui seres ad dexteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Oremus. Exaudi nos Deus salutaris noster ut sicut de beate clare Virginis Tuae festivitate gaudemus, vita pia devotionis erudiamur affectu, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus omnium fidelium pastor rector famulum tuum leonem, quem pastorum ecclesiae Tuae prese voluisti propitius respice, dai quesumus verbot exemplo quibus pres proficere ut ad vita monacum geregesi di credito perveniat sempiternam, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthios, fratres qui gloriatur in Domino glorietur, non in qui se ipsum commendat ille probatus est, sed quem Deus commendat. Utinam sustineretis modicum qui dissipientiae me sed et supertate me, emulor enim vos Dei emulatione, despondi enim vos uni viro virginem castam exhibere Christo. Deo gratias. Specie tua et pulcriturine tua intende prospere procedere regna, propter veritatem et mansuetudinem et justitiam et deducet te mirabiliter dextera tua. Alleluia, alleluia, aducentur regi virgines post eam, proxime eius afferentur tibi in laetitia. Alleluia. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis parabolam hanc, simile erit regnum celorum decem virginibus quae accipientes lampades suas exierunt obviam sponso et sponse, quinque autem exeis eram fatue et quinque prudentes, sed quinque fatue acceptis lampadibus non subserunt orium secum, prudentes vero acceperunt orium in valsis suis cum lampadibus. Moram autem facientes sponso dormit averunt omnes et dormierunt, media autem nocte clamor factus est, ecce sponsus venit exite obviam ei. Tunc surexerunt omnes virgines ille et ornaverunt lampades suas, fatue autem sapientibus dixerunt, date nobis de oleo vestro quae lampades nostre extinguntur. Responderunt prudentes dicentes, ne forte non sufficiat nobis et vobis ite potius advendentes et emite vobis. Dum autem ira temere venit sponsus et preparate erant intraverunt cum eo ad nuptias, et clausa est iamua. Novissime vero veniunt et relique virgines dicentes, Domine, Domine, apperi nobis, ad ille respondens ait, Amen dico vobis nescio vos, vigilate itaque conoscitis diem neque horam. Laus tibi Christi.
Lesung aus dem zweiten Brief des heiligen Apostels Paulus an die Korinther. Brüder, wer sich rühmen will, der rühme sich im Herrn, denn nicht wer sich selbst empfiehlt, ist bewährt, sondern der, den Gott empfiehlt. Möchtet ihr doch ein wenig meine Torheit ertragen, doch ihr ertraget mich ja. Denn ich bin eifersüchtig um euch mit der Eifersucht Gottes. Ich habe euch ja einem einzigen verlobt, um euch als keusche Jungfrau hinzuführen zu Christus. Übersetzung des Evangeliums nach dem heiligen Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern dieses Gleichnis: Das Himmelreich wird 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und entgegen gingen dem Bräutigam und der Braut. 5 von ihnen waren töricht, 5 waren klug. Die 5 Törichten nahmen zwar ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die Klugen dagegen nahmen zu den Lampen auch Öl mit in ihren Krügen. Da nun der Bräutigam länger verweilte, wurden alle schläfrig und schlummerten ein. Um Mitternacht aber erscholl der Ruf: Seht, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da erhoben sich alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Die Klugen erwiderten: Nicht also, es würde nicht reichen für uns und euch. Geht lieberhin zu den Krämern und kaufet euch. Da sie nun hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam, und jene, die bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeit hinein, und die Tür ward geschlossen. Endlich kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen: Herr, Herr, tu uns auf. Aber er antwortete: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Wachet also, denn ihr kennet weder den Tag noch die Stunde. Filie regum in honore tuo astitit regina dextris tuis investitu de orato circumdata varietate.
seculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus et Domine. Gratias segamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est ecum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere Domini Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus per Christum Dominum nostrum per quem maestatem tuam lalent angelia donat dominationes tremunt potestates celi cerorumque virtutes ac beata seraphim socia exultatione concelebrant cum quibus et nostras voces ut admiti iubeas deprecamur supplici confessione diciantes Sanctus 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 Dominus Deus Sanctus Deus in cielo et terra gloritus Hosanna in excelsis benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis
omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccatum mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccatum mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccatum mundi, dona nobis pacem. Confiteor omnipotenti, Beata Maria Semper Virgine, Beata Michele Arcangelo, Beata Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul, omnibus sanctis et tibi pater, qui peccavit numis cogitatione verbo et opera,
mea culpa, mea maxima culpa. Io prego Beatam Mariam Semper Virginem, Beatam Nicolai Arcangeli, Beatam Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petro et Paul, omnes sanctos et te pater, orare pro me et Dominum Deum nostrum. Amen. Ecce Dei, executorit peccata mundi. Domine manus Dominus supplica subjectum meum, sed tantum hic verbo et senatur anima mea. Domine manus Dominus supplica subjectum meum, sed tantum hic verbo et senatur anima mea. Domine manus Dominus supplica subjectum meum, sed tantum hic verbo et senatur anima mea.
prudentes virgines acceperunt oleum in vasis suis cum lampadibus media autem nocte clamor factus est, ecce sponsus venit exite obviam Christo Dominum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Satiasti, Domine, familiam Tuam muneribus sacris, eius quesumus semper interventione nos refove, cuius solemnia celebramus per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Ec nos quesumus Domine divini sacramenti percepse provigat et famulum Tuum leonem quam pastorum ecclesiae Tuae prese voluisti, una cum commisso sibi gregis salvet semper et muniat, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite misas. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Itium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Grandine et tempestate, Liberamus Domini Iesu Christo. stane nobis Domine, misericordiam Tuam. Et salutare tuo gratias. Domine exaudi orationem meam, Et clamor meum satireniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus, quesumus omnipotens Deus, ut intercessionis Sancti Dei Genetricis Mariae, Sanctorum Angelorum Patriarcharum Prophetarum Apostolorum Martyrum Confessorum Virginum Viduarum, et omnium Sanctorum Tuorum, continuum nobis prestes subsidium tranquilla marum permittas, atque contra fulgura tempestates dessu per nobis indignis Tuam salutem effundas de celis, et generi humanus semper demonas dexera potentiae Tue aereas conteras potestates per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum. adjutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terra. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos locumistum et fructus terrae et mare et semper. Amen.
Super Padre suo,
Sancta